Bueno, estamos en la terminación de la yentada, que ha ido estupendamente. Las conclusiones ya las manifestaremos en la página web, pero evidentemente ha sido una experiencia del todo positiva que nos reafirma en que este es el camino que debemos continuar y así lo haremos. A mí este encuentro me ha gustado muchísimo. De verdad que nunca me he encontrado en un grupo de gente tan majas como ellos, y desde el principio que empezó el grupo este de Jen me convenció bastante. Total, que voy de cara a apoyar. Ha habido mucha unión, mucha comunicación, todo lo que han dicho me gusta mucho. Estoy muy contenta y es eso lo que digo, estoy muy bien con el grupo. Jornada muy agradable, de compañerismo y estupendo. Pienso que ha ido muy bien. Una salida extraordinaria, en una gente extraordinaria, donde se han discutido cosas muy buenas de la gente que sentimos cariño y amor por Santa Coloma, no como otros que defienden Santa Coloma desde el poder, por el dinero y por su posición. Es un grupo de gente maravillosa. Somos unas personas independientes. Trabajamos por el bien de Santa Coloma, por amor a Santa Coloma, sin ningún lucro de ninguna clase, y esperemos que llevemos a buen puerto. Pues para mí ha sido muy agradable, porque ha sido una toma de contacto con Jen, y bueno, lo hemos pasado muy bien y ha sido muy agradable. Aquí com les meves companyes l'he passat molt bé i m'agrada només estar a Santa Coloma perquè allà està molt entapeït, i aquí doncs, tenim un dia de esbarjo molt bo. Hem fet una jornada de positives i amb propostes per millorar Santa Coloma i estem molt contents. Hemos estado aquí reunidos para ver un poco por dónde podemos tirar en Santa Coloma el grupo de Jen, y reunirnos y estar pasándolo bien. Y el próximo domingo tenemos la acampada y la plantada de árboles, a ver si acudimos todos, ¿vale? Venga, hasta el próximo domingo. Avui és la conclusió de la primera gentada de tardor. Ha estat molt bé, ha estat dos dies de debat, de reflexió. Estem preparant la quarta assemblea de gent de Gramenet i hem començat a discutir els documents. Ha estat molt profitós el debat, molt bona la convivència, estones de gresca, estones de parlar. Hem estat molt bé, en definitiva. Aquesta és la primera gentada, hi haurà més. Bueno, a mi m'ha agradat molt l'encuentro de la gent de Santa Coloma, perquè realment hi ha moltes coses per fer a la nostra ciutat, i trobo que és molt important que n'hi hagi gent com nosaltres que té consciència de que se necessiten fer coses. I llavors m'ha semblat molt interessant que no es trobessin en aquell poble de la costa tan important. Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món.
Bueno, aquí estamos concluyendo una jornada de convivencia magnífica. Se ha renovado el espíritu de Jaén, ese espíritu cargado de ideas, donde vamos ahí a ver si cambiamos algo de este ayuntamiento y nuestra ciudad recupera todo el espacio perdido. Y nada más, que hasta la próxima, a ver si ahora somos 500, a ver si somos 1000 la próxima vez. Veniu ministres, diputats, escolteu-me de grat. Deixeu lliures les portes, no detureu pas ningú. Atenció, els endarrerits són els que ho perdran tot. Deixeu el vostre vell camí, ja no serveix, no sentiu. Aquest vent que us trenca els vidres i fa trontrollar les parets. És que els temps estan canviant. Veniu pares i assenyats de tot arreu del món. No critiqueu, abans mireu si porteu una vena als ulls. Vostres fills i vostres filles ja parlen diferent. No poseu més obstacles als nostres camins nous pel sol fet que vosaltres no podeu seguir el nostre pas, perquè els temps estan canviant. El camí està ja marcat i els daus ja són tirats. Mireu que el que avui és lent serà ràpid demà. L'ordre s'ha capgirat per la mateixa eterna llei, per la que el present d'avui serà el passat demà, i el que avui és el primer serà l'últim d'arribar, perquè els temps estan canviant.